Unong yalam bah kli jong kenyau terap National Youth Movement ubak luas dok tedong ha kasau terik unai tung ula syakot hajir ha kalum dingdri police station halor ki lai teli kimat ki baulah kren ha gejing yalang pat ba kaba kaseng kala pelong hamot peran ha ka ar pulai terik unai wing arajar arpu ar nakadau jong gejing syasiat yap ki kat tu kat ningut ki breu mukro ba nakaliang ki pulen ki la keno ba nakaliang jong kaseng kala keno ba ka secretariat kadi ka ketem ki nong tu ba ru gejing berngem jong u ban penplu ya ka shelong ba gejing ong jong u ban nit sam shi hajar teli ki khnam bat chi spa teli ki renti ya ki pai ba ki basa mukro block 1 bat block 2 ba gejing berngem jong u ban seng ye ka seng le no nakaliang ki pulen ki lapen ngat ye u ha ka section south way a CRPC yang mentah kesini kita angkot yang amarway the working president central body ru umsa syakot la da bong yang mene ba chu batai lem ya to lem i bangin penpoy kan sumon nomor ngintip ke jaksa ya to ngintip lanon pak ida tang baru arngot mengabat working president syakot tu kesini banong ba lada sarkar jela kamla baneda ke brew ke jungi kan poi ke power ba kum keseng nyimban si bat kala ban poi ke power bangi imat kalau de ke power bangin form seng ya seng leno ya kataru wong lano pin form seng leno nginomla abani thu lupa yano unong tu thu lupa lano unwat tu dan re lada ke power katawa pa lada ka sarkar jela Meghalaya kamla ban yada ke parado ke parasnam jungi ke badan hapo block 1 block 2 bat kiwi gi caka ba markhap ka asam kata kan spoi ke power ba kakam kan juba ya kan ke jingkeli bat kai ke bas ngusi susuk kalong ba lakli yang halor kita ka jingong ba ka mo kan pai biang sa tukam ginong tu te laong yang ba pila ban pensisa bat kita ki e bang lakran mane kita gijing thong ya kita gi ba serman e berkhot kita gi gijing sisa ki bala sepelut pot bat la su bamsap ya ka hok trong pai ba tengah sengau bat ong tangkap ni ko sarkar Meghalaya MDA2 da ka ba borom ya chief minister Konrad Sangma lora phikwa ban UI ba ka ri ba ka jai ban reu ba ka jela Meghalaya kan sok ban samsan trai hok ela ka jong kamram ka jong phi pendap hok ela ka jong kamram ka jong phi ban bisar hok ela ka jong tukon ke hajar ke badan pok ka jela Meghalaya hanrai lada phi sulong tanggi nong khot hajar ingi kisang bhalang ngim marse ngiru nyap yedal ka jong hok long try ka bangidan hala ka jong peri ka muluk kini kita keruak ke besar betul ya mentaga sini Santrek Julai July la yo lawan mi po Dingdri police station halor ka jingfon jingbu SI menen body section besar syakot ke sana ya SI arpetu hadian bangala awan mentah po police station ka bang sulungo galong ba la pengat yang kini section jangkaan dua Southway of CRPC ya keba la pengat ru ha ka under section jeng san jero san B spa South A / san spa Real / like South FC de kai ka bang sulungo galong ba kini ka jingjan la pet ba kadai nadu ka mencem senam ar hajar arpuar ya keba nila perlong ke public meeting mukran nak benta ban tersyajur ya ke sarkar halor ke jinsya siat ya pengki perdok tersnab jingi mukro te ndala ya I statement nang tu nak liang jung SI la ong baik ba ni kwa jinsya na pe ba pin thu lam ni halor tu ke jing keno jung pe ba ka sekretariat ke ketam gidang tu tanga batai bet ya ke ba nila keren kum kisang bhalang ni keren ya ke bang UI kata kalong ba beling ong ya ke sekretariat ke ketam ginang tu maringi i ke jepuluk kesan jong ke sarkar ya ke pisa tangka ke bari jong pai ba kelam dala aban len ke jingthum jong ke sarkar Meghalaya ya kin ru pongut ke konsultan bawra na ba da ke besi tulap palat ya ke silak sibnai wei konsultan de lada ru pongut ha ke sibnai sisnam katno kror ke pisa jong ke sarkar jela lani ka umsap jung yu pai ba ka bal sukhe skri ba ba nang ta ka ba ar ka bangi i ka long ba boleh ngi khot ka sekretariat ka ketam ginong tu namar ba kitu ki candidate ki RM election ki babon ki MLA ki ex MLA lani ki pai ba ki baram election
ke sarkar MDA tu mentah ke bu yaki mentah ke penrong kami ki kum ki vice chairman bagi chairman jong ki department beper. Hatu kata kamdai ke jingtu no ke hak jong pai ba. Ki samla hapok gari ke si jantia jongi ki dan ki lakmut ki bala nang la start. Hari ke balango kalong ba yakini ki samla ke sarkar kam samla pai tangkak mat ru ban ai kam ai jam yaki hanrai lalu ti ya kum siap jong pai ba ada ke penrong yakini ki balat kentat do pai ba ki election ru dang penrong ki begin yo kum chairman bagi vice chairman hapok ki department. Ya kata kada ke banangkong kabar nakaliang jong u SI ukuli nga uang ba piong ba pin le sam kita ki ranti bagi 6 peliang syaki pai ba ketu kada ke bangila adat sam nadu sudah mengajar arpuar nadu ki bena Julai jong sudah mengajar arpuar ila adat sam syaki kita tan blok 1 hag mangila ai ki sispa tali kerenti bat sejar tali kenam ban yadai la di na kejing syak thombor ki le no karbe ki baju pendik bat ki baju wan le donbor na kapor ki parari jung bisa blok 1 kalau ada ke sarkar kamla ban ai ke suloi ban yadai ki pai ba ki jungi bat kamla ban bo di pulit hato kamla dai ki banta jungi ke seng ban yadai la ki jung pardo prasnam ke khanam bat uranti kidai ki tiar thma barim maja jong ke jai ban reu ke jungi ke we pakal we ke long yen khasi ba phinlai hanong kandong phinlap ba kendon ba yo khanam ba garanti kini kidai kita ki indigenous weapons lani kita ki tiar thma trai muluk ki jungi barkat kum kene ke jok ke bamta ngin syamba kini ki tiar thma ki along tangkum kita ki ban subu of museum harai kini kita ki badan kam namar ngemla ban kam AK47 kum pai ba ngemla ban kam pistol kum pai ba hanrai lara ka don ka khap ka ching e ka ba emergency ukhnam makarti kiti ki la jingda ya kitu ki parari jungi ki kendu ching e na ki jing sha pambor ha kitu ki leno karbi ki badan hapo block 1 dan nang ta ka balai ukuli nga wong ba pi ong ban penplu e kesor silong ngi penplu ngin penplu bat ngin dang ye penplu e kesor silong lara ka sarkar jela kamla ban te la kam ya kini kijing sneo ki balai phau jat lai phau skip ba wan ha hapo ke jat benreu ke jungi ba kijing syak thombor ke jat benreu jungi ki mensiam ba koridor ki samla ke jungi ki syak yap ki syak pejar senam ha ki mendari ba poiwer ki poi hap na kapor se kapor ayu ke sarkar Meghalaya kala le ba ayu ke police department kala le halor kami ke police department ngin kran syai ke jus ngau tenat ha ban khot hajiringi ki nolam seng balang namar ba ngidan hajan jongki bat kani ke jingle police department sarkar Meghalaya ke pen i ba kani ke sarkar imat kam trek ban yada yang ki trai muluk handrai imat kadai penban kanong yada ye ki mender ba ki poyer ki poi ha lada kam long kumta balai yang tang sekelimat tang bangi keran kum turu lakhot hajir no lapan ngat kini section ki ba section ki ba ong hana ba ngin kam yo pil ada phimwan hakmat ki pulit ngin penbana ada kita ares waran ni priang kata ngalakran USI kum noi lam seng balang ngakloi ban sakam ngakloi ban sa bendi ngakloi ban bam jadai ngakloi ban hang no hu bendi ru lal pipa ya na ke benta ka dawa jong ke jatun ru ladang ta ngiu e kata na kapor se kapor ka jingklot ki pulit ka ki jingklot tu sarkar nomor ki pulit ki hap apa ka home department jong sarkar Meghalaya lada katon kabor ngiu isai kum gino lam seng balang ngi iba lada ki pulit hi ki yo e kabor ka balai lo mentek lakam kini jing sneu mentre ki la ada ka basuk mentek lakam are ka e ka bas ngusi kalong mawat ki he pulit ki syak kham kabor ka jong ki syak seng it ha kita ki minister ba ki break ba halor jong ki ya ha ka bede bo drugs ngan keren ni pi ka jing por jong drugs sapo ka salam Meghalaya kam dai ka ba drugs la rep Meghalaya harai ka jing wan juga influx beri ke banabar ki bawan ban sa wai sa met sa yong ke pok ke jela ke jungi ki wan ban pelong ya kani kum ke jaka khai patang yo drugs ban pelet cakeleng ki district jong ke jela Meghalaya bat nang ni new i ba ke jingkem ji pulet ya kitu ki nong de drugs boper kapan isai kedar ba ke jela Meghalaya ba ke Shillong imat kidai ke wei na ke jahat khai ke bahe ba ke jaka khai patang ke bahe ba ya drugs ban pelet sa kene penta ju kari kesi jeng tiap ko de ka jing bom la jeng pulet kalong ba wat ka tu ka an NDPSA wat ka tu ka an ru ngidang suan ya kran yo SI bodai jong manarting police station ka tu singi bisa adung dekat jeng
Yang ba kumno ngin la mata la kam drugs. Wong ba ka NDPS Act kamsha ya kitu kinong di drugs. Ba lada pila sai na po pelajung uyo drugs, pibo na Ramadan kambot ba to mdai su drugs to nong di drugs. Ka an ayo kebukom kata. Yang iksang halang matang namar ba kami na sentur jungi laong ba ngila guilty ngila le kini kikam. Yang nong di drugs pat tang susai na po pelabo Ramadan na mdai su nong di drugs. Kaan ke bakum kata kapenlong kulit makin telat ke bor ski wat ban kem lan pengat jing saja. Bahkan ni ke jing bom don ngan keran sendan nang di por ke jing bom don jong ka rehab center jong sorka. Hadu menta ke rehabilitation center ke dantang jong private rehab center ya ke baki sim ke dor ke bahe ba. Mensua por kena bangi. Dai tang kir brio ke barius pak ke badi drugs. Handrai menta namar ke jing lan jung new drugs wat ubrio baduk menta nanong kendong ula long ning di drugs habau di drugs ki kemi ki pai bawana long yang baduk ndau kwa ban kela empa akitu ki private rehab center ke pisa ke babon melak ban siu nak tak kedau kawan ra ka jing tron ya ketuga jing kwa ban dem ya kini ka jing ya kinong di drugs bagi no kai drugs kunju te lara ka sarkar kadon ya ka free rehab center Yidang laibo memorandum menen how ba pol pada Minister of Social Welfare Department bandawan u ba ke sarkar lemba ke department ke sini dai ban thau no ya ka free rehabilitation center na ke banta ban danru ya ki nurse ki doktor ki polis bat khamtam ba ka jail ke ban ke lokok ke ban set ikini ginong le kam sini bat ban pengat iki kat kum kata ka an juga NDPS Act nang ba kat ba kidang syak sumar hang tu kin danru ang tu po jail Rekum malong mata kamdon kata namar ba kitu ki private ki simram palat kimla ban afford ya kata ka jingram du kado da halor jong kata ka jing e ngila bu ikani memorandum ru menen kanang ba ke sarkar kan le ke